شيء نحضروا يعني نتكلموا يعني الاخ سمير، ولا ينكر يعني ان الملك محمد السادس كان يستقبل قاده الازوات في القصر الملكي وهي موثقه بالصورات والفيديو وبالصوت. لهذا انا نظن يعني عندما تتكلمون عن الثوره او العقيده يعني تاع الجيش او يعني عقيده الحروب، انا نذكرك يا الاخ سمير انه في حربك مع الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب كانت لديك 4500 اسير من الجنود المغاربه، وفي المقابل كان هناك خليك يا اخي في 67 اسير مناجم الذهب في مناجم الغاز وتسرق خيراتها وكتدوزها عن طريق الجزائر الى فرنسا. مالي عندما اكتشفت هذا الدور الخبيث الذي كان يلعبه الجزائريون، ماذا فعلوا؟ الغوا اتفاقيه الجزائر ديال 2015 واتهموا النظام الجزائري بالكباب بمعطيات. الاتهام فماشي بالكلام، فهو بمعطيات. ومن ناحيه اياد اغاري، لماذا الجزائر تحمي اياد اغاري ككيان وظيفي يتلعب هذا الدور؟ عفوا نعم. سمير يعني هل من المعقول مثلا، لانه بالعقل والمنطق الجزائريون سياتي لك اي جزائري اذا هم اذكياء واستطاعوا ان يتعاملوا معك بادوات حوار شويه ذكيه تكتوكيا، سيقول لك بالعقل والمنطق يعني مش معقول انه مالي تتهمنا بدعم الكباب فنقوم بعمليات كبابيه ونورط انفسنا. بالتالي عقليا الجزائر ربما اخر خيار ممكن ان يقال انها هي المسؤوله عن هذا، لانها ان كانت هي من فعلت فهي تثبت تهمه مالي عليها. تعرف دابا النظام الجزائري اخي اسعد يرقص رقصه الديك المذبوح، لان عارفين باللي راه ملف الصحراء امميا قريب انه يطوى، وبالتالي دابا كانهم كيغرقوا فقط يستعينون باي قشه. يعني تقول لي انهم لماذا يفعلون كذا في هذا الوقت اللي مالي تتهمهم بالكباب، وهذا غادي ياكد ما قالته مالي عليهم. اقول لك نعم، ولكن ليس لهم اي خيار اخر يا اخي الكريم، لان مالي اعترفت باعتراف مالي بالصحراء الغربيه المغربيه. هذا بمثابه اللبنه الاخيره من اجل البدء في المبادره الاطلسيه اللي الجزائر تحاول جاهده ان تفشلها، لدرجه اخي الكريم انها اقترحت على دول الساحل والصحراء، طرحت عليهم منفذ عبر البحر الابيض المتوسط 5000 كيلومتر 5000 كيلومتر. من ما نجح ليها هذا الشيء هذا؟ يعني التوقيت، حدثني عن التوقيت، في معنى ده الان فهو انتقام للنظام الجزائري اخي الكريم. حتى موريتانيا المغرب الذي يتفهم موقفها جيدا، راكو كانت تامن على نفسها من الجزائر كره سحبت الاعتراف ديالها منذ زمن يا اخي الكريم. دابا الامور تتصارع لصالح المغرب، المغرب. هل اخي سمير، هل يعني اقدام الجزائر على اشعال مالي بهذا الشكل هو رساله تهديد لاي دوله افريقيه تجمد اعترافها؟ هل هذا نعم يا اخي الكريم، نعم يا اخي الكريم، لان الهواري بومدين رحمه الله كان سبق له ان هدد المختار والداده، وهذه موجوده في مذكرات المختار والداده. قال له اذا وقعت اتفاقيه مدريد مع المغاربه فسأبعث لك أبناء عمومتك وسيحاربونك، يتحدث على البوليزاريو، ونفذ وعده كما قال المختار والداده رحمه الله في مذكراته. هذا هو ديدنهم يا أخي الكريم. يعني كأنها رسالة، أعتقد الرسالة لجميع الدول الأفريقية لكنها لموريتانيا تحديدا، يعني إياكم. صحيح موريتانيا صحيح. يعني بثقافة الصبابيط، أكرمك الله أخي سمير وأجلك الله أنت والسامعين والحاضرين معنا في القسم، سياسة وضع حجر في الصبابيط، لأنه الإخوة في الجزائر يتفاخرون وضعنا حجر في الصباط وجعنا حجر في الصباط. هل ما يحدث اليوم هي محاولة لوضع حجر في الصباط المالي؟ نعم، لأن أخي الكريم شوف، المبادرة الأطلسية التي ستخنق الجزائريين بقت لها حلقة واحدة اللي هي موريتانيا. بما أن مالي اعترفت، هذا سيمهد الطريق لاعتراف موريتانيا وصاحبه، أو بالأحرى صاحب اعترافها للجمهورية الوهمية. هذا كان بحال قلتي باش يخلعوهم، باش خلع مالي. ها انت الا انت اعترفتي شنو غيوقع لك؟ والجزائر ممكن. نعم شوف يا اخي الكريم، هكذا يعني بلطجه في يا اخي الكريم، قالها الهواري بومدين، قالها صراحه، قالها للمختار والداده رحمه الله: سأبعث لك أبناء عمومتك وسيقاتلونك. وقال المختار والداده ونفذ وعده. هذا هو ديدنهم يا اخي الكريم، هي دوله عصابات، وهذو شعبهم قتلوا منهم 200,000، واش هذو سيتطوعون عن قتل الماليين او قتل طيب هنا سؤال سيطرحه عليك جزائري لا محاله. مالي هي دوله حدوديه تقريبا مع الجزائر، صح؟ انا شويه في الجغرافيا ماني يعني قد يقول لك قائل: ما مصلحه الجزائر ان تشعل امنها القومي وتشعل مشاكل في دوله حدوديه قد يتسرب الامر اليها هي نفسها؟ اصلا حدودها ملتهبه يا اخي الكريم. ولا بغيتي نجبد لك انا خارطه الجزائر الامنيه
من موقع كندي يحذرون راعيا من السفر الى الجزائر. الشريط الحدودي كله 6800 الف كيلومتر، كله مصنف كمنطقه حمراء، كله مناطق كذبيه، كله ملتهب. يعني بحال كيقولوا المصريين ضربوا الاعور على عينه. اصلا عندهم مواجهات عسكريه. راه ذاك النهار كنت قلت لك اخي الكريم ان في سنه 2024 53 مواجهه عسكريه جزائريه مع مسلحين في وسط الجزائر، وعندي الدليل. راه ما يسوقه النظام الجزائري راه عكس ما يقع في الجزائر. اوكي. مصير المبادرة الملكية لدول الساحل إذا انفرط العقد هكذا واضطربت مالي وامتدت النار إلى النيجر وتشاد، هل يمكن أن تسقط أو تعطل هذه من صريح؟ ممكن يأخروها ولكن لن يسقطوها. ممكن يأخروها ولن يسقطوها مرة. علاش؟ لأن أقول أن دول الساحل والصحراء صارت دول، اش نقول لك، صارت دول ما نقولش قويه، ولكن ماشي بداك الضعف اللي كانوا عليه شحال هذه. بعد الاتفاقيه التي وقعوها مع روسيا، تخيل روسيا الجزائر يتشدقون ويقولون انها حليف لنا، وقع اتفاقيه مع دول الساحل والصحراء هذه واحد سنتين، مفادها انهم سيتلقون تدريبات عسكريه من روسيا، وانهم سيمدون باسلحه متطوره من روسيا. يعني مالي ديال شحال هذه راه ماشي مالي ديال الان. طيب السؤال الذي يطرح نفسه وانت مغربي ذكي، لماذا تتفرجون على مالي وانتم الحليف الاول لها؟ لسنا حليف اول لها يا اخي الكريم، هذا اولا. ثاني حاجه هي تؤدب، هي يتم تاديبها لانها وقفت موقف اخلاقي معكم. لا اخي الكريم، شوف، دابا احنا عندنا مبدا لا نتدخل في الامور الداخليه للدول الا اذا طلبوا منا ذلك. اذا طلب منا بطبيعه الحال سنتدخل، اذا لم يطلب منا فلن نتدخل. وانا اقول ان مالي قادره انها تصفي الجماعات الكبابيه. انا قادره ان تصفي الجماعات الكبابيه. احنا نبحث عن واحد من مالي يخبرنا ما هي النتائج الميدانيه لحد الان. هل نجح الانقلاب؟ سقوط مدينتين اخي اسعد، هي سقوط مدينتين اخي اسعد في يد هي غاو على ما اظن كيدال، في يد المسلحين، والاسلحه النوعيه ما زالت الى حد الان. نعم. ونوعيه الاسلحه اللي عندهم هي اسلحه متطوره جدا، مستحيل ان جماعه كبابيه يحصلوا عليها. 100% النظام الجزائري من امدهم بهذه الاسلحه هذه. وهجوم واسع، يعني عاده الجماعات هذه تضرب هنا او هناك، لكن 6 مدن يا فاروق سد المايك لو سمحت، لكن 6 مدن او 7 مدن في آن واحد، هذا شغل جيوش دول وليس جماعات. هذه الجماعات كانت تنشط من 2013 وهي تنشط في الساحل والصحراء، ما فعل الان غير مسبوق. غير مسبوق، لأن الجزائر مرت الى السرعه القصوى. اوكي، بما ان الاخت سيكوكو جات وهي خير من سيفيدنا، اسمحوا لي اخي فاروق. لا عندنا كلمه سيد اسعد لو سمحت. لا ليس عندك، هي صاحبه الشأن ولها الاولويه. سد المايك. وما دور سمير مثلا؟ سد المايك، هو تكلم قبلها، هي جاءت الان. سمير سيترجم. غلق الميكروفون لو سمحت. ندين ونتعاطف مع دولة مالي ونعزيها في الضحايا الذين سقطوا. هذه أول شيء قولها لها. Bonsoir Madame Sissoko. Bonsoir, présente toutes ses condoléances par rapport aux victimes. Merci. Par rapport aux victimes du Mali. Merci beaucoup. Merci. شكرا. السؤال: ماذا حدث تحديدا؟ وما دلالة التوقيت؟ وما هي النتائج البشرية والميدانية حاليا؟ Il vous pose la question, qu'est-ce que s'est passé exactement sur place, et c'est quoi les dégâts humains, les dégâts matériels pour l'instant, pour le moment. Alors, voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous mes frères et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages dans le privé. Je vous remercie énormément pour votre soutien au Mali. Je vous remercie infiniment. Maintenant, en ce qui concerne les attaques que nous avons subies samedi, quand nous avons appelé ce samedi le samedi noir, nous avons subi énormément d'attaques dans la région de Gao, Kidal, Mopti et Bamako. Donc, il y avait plusieurs villes qui ont été attaquées, bien évidemment par les djihadistes et par les rebelles des Azawad, qu'on appelle ça les Touaregs, parce que Azawad, c'est une région géographique comme tout le monde le sait. Et pour une fois, dans toute leur vie, ils ont bien évidemment été alliés ensemble. C'est-à-dire, ils sont fait main dans la main contre le Mali et ils ont essayé de rentrer par la région de Gao et Kidal la toute première fois, et il y a eu énormément de blessés. Je traduis pour que... Vas-y, Samir. D'accord. Et il vous a posé aussi la question par rapport au timing. Pourquoi le timing, mon cher Samir, le timing est très clair. Il y a moins de 2 semaines, le Mali
a reconnu le plan d'autonomie du Sahara marocain. Il y a énormément de choses qui font que c'est fortement ça. Maintenant, c'est une hypothèse. Je ne vais pas vraiment m'avancer là-dessus. C'est fortement une hypothèse. Je te laisse traduire et je reprends mes émotions. داكور. هي تقول هي تشكر كل من تواصل معها وارسل لها رساله خاص يسال عنها ويعزيها يعزيها لضحايا الماليين، وقالت ان هناك هجومات عنيفه لمنطقتين، منطقه غاو ومنطقه كيدال. سالتها على التوقيت، قالت ان هذه الهجمات جاءت اسبوعين بعد اعتراف مالي بالصحراء المغربيه. عدد القتلى والنتائج الميدانية، ما هي المدن التي سقطت وما هي المدن التي تم استعادتها، كيف حال النظام، هل نستطيع أن نقول سقط النظام أم هل نجح الانقلابيون، يعني نتائج ميدانية كلها. D'accord. Qu'en est-il du régime du Mali? Là, est-ce qu'elle a été impactée, est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'on peut dire que le régime a été déstabilisé? Les Non. villes qui sont impactées, qui sont attaquées, et aussi les dégâts, surtout les dégâts humains. Les dégâts humains, d'accord. Alors, en ce qui concerne les pays, les villes, pardon, les villes, il y a eu plusieurs villes qui ont été attaquées, mais aucune a été réussie et prise par les rebelles. Donc, tout est rentré dans le contrôle des militaires maliens. Maintenant, on a une grande perte. Sadio Camara, qui est le ministère de Défense, que je suis vraiment très ému. Il a subi une attaque dans sa résidence. C'était un homme. C'était vraiment un homme très fort, quelqu'un qui est vraiment qu'on peut vraiment compter sur lui. Malheureusement, c'est ça la grande perte. Maintenant, il y a eu énormément de blessés et sincèrement, en ce qui concerne le nombre de morts, je pourrais l'avoir si vous me le permettez dans quelques minutes. J'ai demandé à quelqu'un dans le terrain de venir dans des lives et parce que je n'ai pas vraiment le nombre. Il y a eu des morts, mais pas énormes. Mais il y a eu énormément de blessés et la plus grande perte, c'est le ministre de la Défense, Sadio Camara, que la nouvelle est tombée très récemment. هي تقول وهي تاثرت كثيرا لمواقع لوزير الدفاع سيدو كامارا الذي كان رجلا محترما، والماليين كلهم كانوا يعولون عليه من اجل اسباب الامن. هذا تم قصف مقر اقامته وتم اغتياله، وهناك عدد كبير من الجرحى، لكن عدد الاموات تقول انها ممكن انها تكلم احد من الماليين ويعطيها العدد. من ناحيه المدن قالت هناك عدد من المدن التي تم مهاجمتها، لكن الجيش استعادها من الكبابيين. هل هناك خطر على سقوط نظام أو شيء من هذا القبيل؟ Est-ce qu'il y a-t-il un danger, possibilité que le régime soit déstabilisé? Je peux pas dire qu'il y a un danger. Il y a une instabilité pour l'instant. Je peux pas dire à 100% que tout est rentré dans l'ordre. Certes, non, mais je peux pas non plus dire qu'il y a un énorme danger. Non, parce qu'ils ont pris la fuite. Et encore une fois, là, le pays qui abrite, c'est l'Algérie. Ils sont rentrés par les frontières, donc ils sont dans la région. Ils ont franchi les Tinzawatines maliennes pour entrer dans la région, bien évidemment, algérienne. Non, il n'y a pas un danger. Le danger, il n'est pas énorme maintenant, mais il y a une instabilité. هي تقول هناك عدم استقرار للوضع في مالي، لكن النظام لم يسقط ولن يسقط. تقول انه لن يسقط. تقول ان هؤلاء الكبابين دخلوا من الحدود الجزائريه عبر الزواطين، لكن الجيش الان استعاد زمام الامور. هل وجهت التهمة رسميا في هذا الهجوم للجزائر؟ رسميا أتحدث. D'accord. Monsieur Assad vous pose la question. Est-ce que le gouvernement malien a accusé directement l'Algérie? Oui. تقول نعم. على لسان Oui. من هو المصدر؟ ما هو المصدر؟ رئيس C'est qu'il a الدولة، déclaré. رئيس الدولة، وزير إعلام، ما هو Il y a eu un communiqué qui a été dit directement. Il y a une plainte qui a été faite, bien évidemment. Oui, l'Algérie est le premier. طيب سمير، قل لها كانت هناك أخبار من وكالات أنباء عالمية أن هناك مطالب أمريكية للجزائر بتفكيك مخيمات تندوف. هل هناك علاقة؟ هل تفجير الوضع في مالي له علاقة بإرباك المشهد حتى لا يتم هذا المطالب الأمريكية؟ Donc, Monsieur Assad pose la question par rapport là, dernièrement, il y a les instances mondiales ont demandé à l'Algérie pour, c'est pas comment, les camps de Tindouf. Là, non, j'arrive pas à trouver le mot. Mais là, il vous pose la question, y a-t-il une relation entre ces décisions des Nations Unies ou bien de l'Amérique
par rapport à ce qui s'est passé dernièrement au Mali. Oui, démonter, effectivement, démonter. Merci. Pour démanteler les camps de Tindouf. Démonter le camp de Tindouf. D'accord. En ce qui concerne oui, c'est aussi une hypothèse, hein, Samir. Effectivement, c'est aussi une hypothèse qui peut être prise au premier degré, effectivement, mis à part l'hypothèse que c'est le financement et l'abritation des terreaux. C'est aussi une hypothèse, oui. Oui, fortement. C'est aussi une hypothèse que c'est fortement ça qui a impliqué et qui a rendu les choses beaucoup plus rapides, effectivement. تقول هي شيء محتمل، هي فرضيه لكنها محتمله بواحد الدرجه كبيره. لماذا؟ لان هؤلاء الكبابيين دخلوا من الاراضي الجزائريه. سؤال، لكن انت مترجم مغربي لكنني اثق فيك. هل يعني ما الذي دفع مالي لان تدفع هذا الثمن الكبير من ارواح ابنائها ومن بلادها وامنها واستقرارها من اجل موقف للصحراء؟ لماذا لم تستمروا ما دام أن الجزائر قادرة على هزكم وقتلكم متى ما شاءت وتأديبكم متى ما شاءت؟ ما الذي دفعكم للاعتراف بالصحراء؟ لماذا لم تبقوا متبنين لوجهة النظر الجزائرية وتبقوا آمنين؟ Monsieur Assad vous pose la question pourquoi le Mali, entre parenthèses, a sacrifié sa stabilité en reconnaissant la marocanité du Sahara. Parce que le Mali a sacrifié. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas resté sur votre position envers le Sahara occidental, de reconnaître ça s'appelle comment la République sahraoui. Comme ça, l'Algérie vous a pas attaqué. D'accord. J'ai plus ou moins compris le contexte, d'accord. Mais il n'y a pas de sacrifice en fait. Le Mali, à un moment donné, ça fait déjà un bon petit moment, ça fait plus de 2 ans, si pas, elle a fermé toute frontière et tout contact et toute relation commerciale et politique avec l'Algérie. Donc, il n'y a pas de sacrifice. Le Maroc n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Moi, j'ai simplement dit, c'est fortement une hypothèse. Ça, c'est la première des choses. Puis, à un moment donné, le Mali, il a fait le bon choix. Il a fait un choix, c'est-à-dire le choix sage. Le Mali, il a envie d'investir, il a envie de commercialiser, il a envie d'avancer, il a envie d'avancer au niveau politiquement et financièrement et de manière économique. Donc, il n'y a pas de sacrifice. On sacrifie peut-être pour la stabilité et il y a dans notre hymne national qui dit la patrie ou la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Les Maliens, ils n'ont pas peur de la mort et ils n'ont pas peur du sacrifice. Les Maliens, ils veulent la stabilité. Et c'est pas un peuple obéissant, les Maliens. Le Malien, il ne veut pas rester obéissant comme ils ont fait les Algériens au-delà de 746 ans. Hein? Donc le Mali a envie d'avancer. Le Maroc n'a absolument rien à voir. Le Maroc, c'est simplement un morceau de puzzle qui a été collé au grand morceau. Tout simplement. تقول أن مالي اتخذت القرار السليم وأنها لم تضحي باستقرار مالي، لأن مالي دولة وشعب غير خاضعين، وقالت أن مالي تريد أن تتقدم وتريد التنمية وقطعت علاقاتها مع الجزائر. تقول أن ليس هناك أي تضحية باستقرار مالي. لكننا مجمعون، وهي أكدت أن ما يحدث هو إنجاز التعبير عملية تأديب لمالي لأنها جمدت اعترافها بالبوليزاريو. لماذا كل هذه الضريبة يا أخي؟ فلتبقى مالي معترفة بالبوليزاريو وتبقى آمنة، أفضل من أن تقف هذا الموقف وتذهب البلاد إلى اليوم وزير الدفاع مات وقتلى والبلاد ربما ينفرط العقد. هل كانت الضريبة هل هذا الضريبة الذي دفعوها تستاهل مسألة سحب الاعتراف من البوليزاريو؟ فلتبقوا معترفين بالبوليزاريو وتبقوا آمنين. طرح لها السؤال بنفس الحدة. Monsieur Assad vous pose la question, mais pourquoi prendre ce risque? Pour prendre tout ce risque-là? Là, vous savez très bien que l'Algérie vont se venger contre vous, si vous reconnaissez la marocanité du Sahara. Et pourquoi faire vraiment? Il n'y a pas de risque, mon frère. Je viens dit qu'il n'y a pas de risque. Les Maliens, ils n'ont absolument pas peur d'aucun risque. Le Malien est un homme qui a l'habitude de prendre le risque et peu importe les conséquences et peu importe les choses. Mais à partir du moment où le Malien soit stable et dans un pays stable, nous ne sommes pas des humains qui sont obéissants, qui fonctionnent comme des moutons, comme un Algérien. Comme j'ai dit, 746 ans d'obéissance. On n'a pas peur. L'Algérie absolument ne fait vraiment pas peur du tout. C'est juste que c'est des gens qui se cachent derrière X ou Y. C'est-à-dire, ils se cachent derrière les Azawadiens, derrière les Touaregs et derrière comment est-ce qu'on appelle les Polisario, les djihadistes. On n'a pas peur. Mais si c'est... وقالت أن المغرب لا علاقة له بما يقع،
هو قرار مالي سيادي. لكن اليوم الجزائر تدعم كل هذه الجماعات الكبابية. مالي من يدعمها؟ أين حلفاؤكم؟ وعلى رأسهم المغرب. D'accord, il vous pose la question par rapport à ces groupes djihadistes qui sont soutenus par l'Algérie. Et vous, qui vous soutient? On a Dieu et le peuple. Allah والشعب. الله أكبر. إذا نخليها ونجدد لها التعازي، نقول لها تعازينا لها. طلعوا لنا اخوان اخرين، طلعوا الاخ هذاك فاروق، انا نزلته لانه كل شويه كان يفتح الميكروفون، اذا هو موجود طلعتوه، او طلعوا لنا اخوه هذا الامر رجاء. هي لا ما نعلقش عليها، انا لا نرجع عليها. لا ترجم، لا ما انا اتجاهلها. اولا وقبل كل شيء نحضروا يعني نتكلموا يعني الاخ سمير، ولا ينكر يعني ان الملك محمد السادس كان يستقبل قاده الازاوات في القصر الملكي وهي موثقه بالصورات والفيديو وبالصوت. لهذا انا نظن يعني عندما تتكلمون عن الثوره او العقيده يعني تاع الجيش او يعني عقيده الحروب، انا نذكرك يا الاخ سمير انه في حربك مع الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب كانت لديك 4500 اسير من الجنود المغاربه، وفي المقابل كان هناك خليك يا اخي في الموضوع المالي يا احمد، خليك في مالي. نذكر فيه انما الذكر تنفع المؤمنين. لا ستخرجون من الموضوع يا الاخ اسعد الشرعي. رد على ما قال سيكوكو. هذا هو الموضوع تاعنا، راه يقول الجيش تاعي عنده عقيده تاع حرب. انا نرد عليها، خلينا نرد على السيده هذه، نرد عليها يعني ردا يعني جميلا، ونعطيها يعني رد في حقه. وما كاش اللي ينكر يعني ما لا ينكرها اي جاحد ان يعني جلاله الملك محمد السادس كان يستقبل قياده الازاوات في القصر الملكي ويدعمهم يعني بالاموال، هذه لا ينكرها اي احد. تمام. اللي بعدها فيديو بالصوت والصوره. اللي بعدها خلاص هذه فهمناها. ايوه بدي بعدها. لهذا انا نظن عندما تتكلمين عن الجزائر وتذكرين الجزائر اختي الكريمه، ربما عليك ان تتذكرين كل الخيرات التي فعلتم في الجزائر، يعني خير الجزائر، فضل الجزائر عليك. هذا اولا وقبل كل شيء. ما هو الفضل؟ ماذا فعلتم؟ عندما قلت لك ذكرها ما هو الفضل؟ ماذا فعلتم؟ فعلنا الكثير. اردنا يعني حقن دماء الاخوه الماليين في 2015 وخرجنا بنتيجه. ومن يعني من نقض اتفاقيه الجزائر؟ هل الجزائر في حد ذاتها ام الماليون ام يعني هذا الانقلابيون هم الذين يعني خلقوا اتفاقيه الجزائر واليوم يتحملون العواقب. وقالتها بعد يعني ربما بعد تصريح بويطه يعني في هذا الامر، يعني ان يعني اتفاقيه الجزائر لم يعد معمول بها. خرجت الخارجيه الجزائريه ببيان رسمي من يعني وزاره الخارجيه وقالت يعني سوف تتحملون العواقب يعني انفسكم، وسوف تتحملون دمار انفسكم. ورانا نشوفوها اليوم يعني في ارض الواقع. انا نظن يعني باش نتكلموا واحد يجبد لي العشيه السوداء، واحد يجبد لي الوئام المدني. انت يعني 4 من الناس ما قدرت تسلكهم يعني معك 4500 اسير، والله غير عيب من العرض وصيدهم بالشبكه. عيب من العيب والعرض باش نذكر يعني العقيده تاع الجيوش ولا استراتيجيه الحروب او تكتيك دوغار كما نتكلم. لهذا انا نظن الاخ سمير انا عندي ما اتقيأ يعني في هذا اللايف، يعني احترمك واحترم البث هذا واحترم صاحب البث. لهذا لا تجرني ان يعني ان اجرح كبرياءكم. هذا الاخ الكريم الاخ اسعد، احنا هذا الامر الذي يجري في مالي لا نباركه اولا وقبل كل شيء، لا نباركه. الان رجعت ولكن نريد اعاده الشرعيه. قبل قليل كنت لحظه لماذا تتناقض انت؟ قبل قليل قلت انك مؤيد لما يحدث. لا، قضيه الدماء لا اباركها. قضيه الدماء لا اباركها الاخ اسعد الشرعي. شوف دابا الجلد ديال سيكوكو جاب نتيجه، نفع. لا لم ينفع. ولكن هذا والله أدبتك والله أدبتك في دقيقتين. لا لم تؤدبني. انا لو اردت يعني الرد عليها لو جاء يعني رجل من مالي لأدبته يعني ادبا كبير، ولكن من شيمنا لا نرد عن النساء لانهم ناقصات عقل ودينا، لا نرد عليهم. هذا يعني بالموضوعيه، ولا استطيع ارد عليها. يعني لو كان نرد عليها نجرح الكبرياء تاعها هي كمراه. لهذا انا نظن الاخ اسعد الشرعي يعني هذا الناس الذي يعني يريدون يعني خدمه المصالح الفرنسيه. هذا قويطه، هذا يعني من جلاء فرنسا ويريد خدمه المصالح الفرنسيه. اليوم لو سمحت شوف تكلم، هذا زعيم مالي تتكلم معه بادب. ما لم اسمع. لا مش زعيم، هذا مش زعيم، هذا انقلابي يا اخي. لا هو رئيس. لو سمحت احمد، اذا تريد الا يذكر الرئيس عبد المجيد تبون هنا بشيء لا تذكر الرئيس المالي. يا اخي الكريم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه منتخب من طرف الشعب الجزائري، وهذا جاء على سده الحكم بإعاز من فرنسا. من علاقه قابله الماليون وهو سياسه امر واقع ورئيس امر واقع. عليك ان تحترمه. رضيت به ولا ما رضيت به؟ طيب شكرا. غلق الميكروفون. سمير، اخبر الاخت سيكوكو انه يقول ان ما حدث لهم الان، ركز لي على هذا. انا بغيت غلق احمد، غلق.
أخي الكريم سمير، وصل للأخت سيكوكو هذا السؤال المباشر، إنه الجزائر أبرمت بينهم اتفاق سلام، وما يحدث اليوم هو لأنه الرئيس الحالي هذا الذي يحكم مالي اليوم تنكر لهذا الاتفاق الجزائري، فدخلت البلد في الفوضى. معناته أنتم لو استمريتم في الطرح الجزائري وفي اتفاقية التي أبرمتها الجزائر معكم لما حصل معكم الذي يحصل اليوم. ثم أخبرها بأن الأخ هذا الجزائري يقول أنكم أنكرتم أفضال الجزائر التي قدمتها المالي. أنا طلبت منه أن يذكر لي بعض الأمثلة عما قدمته الجزائر لمالي، رفض. إذا هي تستطيع أن تعلق على مسألة الأفضال، تقول لنا ماذا قدمت الجزائر لمالي مثلا؟ هل دعمتهم بالحليب؟ هل أعطوها شيء؟ هل أعطوها غاز، شيء، سلاح؟ ما هي الأفضال الذي يقول أن مالي يعني بمعنى أنكرت الجميل الجزائري؟ تفضل يا سمير. Madame Sissoko, monsieur Assad m'a demandé de traduire ce que Ahmed vient de dire. Il a dit que ce que c'est pas Somalie, c'était à cause que Guaita, ou bien le Mali, a renié l'accord de l'Algérie, qui a été conclu entre les deux États en 2013 et 2014. Aussi, le gars a dit que voilà, l'Algérie a beaucoup de bienfaits envers le Mali. Il a dit même que l'Algérie a contribué à éviter des effusions de sang au Mali. Et M. Assad vous pose la question qui sont si bien faits. Parce qu'il a posé la question à M. Ahmed, il n'a pas répondu. Et lui, il souhaite avoir une réponse de chez vous. Je n'avais vraiment pas l'envie de rigoler aujourd'hui, mais ils me font rire, ces Algériens. L'accord était fait en... one second, just give me 1 minute. سيكوكو، هذا الروكان ولا واحد آخر يا أخوان؟ عبد الله افتح الميكروفون لدى أنت يا عبد الله. نزلوا ما هو ليس هو. الو لا عبد الله الروكان ليس هو يا اخوان، ليس هو. سيكوكو بغل. Ahmed, il est parti, l'Algérien. J'allais justement lui dire que l'accord était fait en 2015 et pas en 2013 ni en 2014. Et quand tu vois à un moment donné, le lion il dort, mais quand il se réveille une bonne fois pour toutes. Le Mali a été trop laissé. Je l'ai déjà dit dans le live d'Assad Chari. J'ai dit on n'a jamais été un pays puissant ou la troisième puissance. Nous n'avons jamais crié fort qu'on est la troisième puissance, ou on est puissant, ou se montrer qu'on est puissant. Non. J'ai déjà dit qu'on était un pays pour l'instant qui cherchons la stabilité et la sécurité. C'est ce que le Mali veut et c'est ce que mon peuple veut. Le Mali veut la stabilité. Mais nous avons jamais, mais alors là, jamais que l'Algérie a donné quelque chose ou aidé quelque chose. L'Algérie a financé les terreaux. L'Algérie a donné et abrité les terreaux. Mais elle n'a jamais aidé les Maliens dans le sens positif. Vraiment. Et ça, j'aurais aimé que Ahmed reste pour que je lui pose la question. Par exemple, vous nous avez aidé dans quel domaine? Économique? Financier? Santé? Quoi? Vous êtes en train de nous causer énormément de problèmes au jour d'aujourd'hui. Le problème est grand. Hier, on a appelé ça le samedi noir. C'était un samedi noir où les gens normalement se reposent après une longue semaine. L'Algérie nous a causé énormément de problèmes. Mais vous êtes vraiment des gens ingrats. Par contre, le Mali vous a aidé. Il vous a aidé pendant la révolution parce qu'il pensait que vous étiez des gens corrects et des gens qui veulent vraiment devenir indépendants. Mais c'est ça notre erreur. C'est l'erreur que la plupart des pays voisins, ils en font. Tu peux traduire, mon frère. هي تقول ان الجزائر لم تقدم لها شيئا بالمره، في حين ان الماليين ساعدوا الجزائريين ابان بين قوسين الثوره الجزائريه. وتقول ان الماليين لا يقولون انهم ثالث قوه اقتصاديه، انهم قوه ضاربه. هي دوله تبحث على الامن وتبحث على الاستقرار. وكانت تتمنى من الاخ احمد انه يبقى حتى يشرح لها ماذا قدمت الجزائر لمالي، لانها لم تقدم شيئا. فقط ما قدمته هي مسانده الحركات الكبابيه في مالي. اوكي، ماذا عن الاتفاقيه؟ هم يقولون ان الجزائر ابرمت اتفاقيه بين الازواد او بين الجماعات وبين الحكومه، وان هذا النظام الحالي في مالي انقلب عليها. يعني الجزائر كانت ابرمت اتفاق سلام بينهم. Qu'en est-il de l'accord qui a été signé entre les Azawad et le Mali, celui de l'Algérie en 2015? L'Algérie a dit, l'Algérie dit que voilà, c'est ce qui se passe actuellement, c'est à cause que voilà, Guaita a renié cet accord.
Effectivement, l'accord a été pas renié, mais il a été annulé dû aux propagande de leurs prophètes qui font. Oui, l'accord de 2015, il a été tombé, comme on dit, dans l'eau. Effectivement, nous allons pas respecter quelque chose, un accord dont eux, ils ne respectent pas. Donc, effectivement, oui, l'accord a été, comment dirais-je, annulé. Oui. هذا الاتفاق تم الغاؤه لان الجزائر لم تحترم بنوده. صف. الأخ عبد الله في الأعلى. عبد الله، نعم نعم يا أسعد. أنت من مالي؟ نعم أنا من مالي. تتحدث العربية أم بالفرنسية؟ بالعربية الفصحى. أنت داخل مالي؟ نعم. في أي مدينة؟ في باماكو. في العاصمة؟ نعم. ما الوضع عندكم؟ الوضع أظن يعني هو يذهب إلى ناحية الاستقرار. هناك بعض النقاط التفتيش منتشرة للجيش. أظن هناك يعني نحاول أن يكون الوضع تحت السيطرة. المدن، هل ما زال هناك مدن يسيطر عليها هذه الجماعات المسلحة؟ حسب الأخبار الواردة يعني هناك بيان يعني للجيش جيش المالي قبل قليل أن هناك معارك تجري في بعض المناطق، ولكن ليس هناك أي مدينة يعني تحت سيطرة الجماعة الإجرامية. هذا حسب البيان الجيش. أين المعارك حاليا؟ اذكر اسم المنطقة عشان سيكوكو تعرفها. المعارك يعني تجري حول كيدال. يعني نعم حول كيدال، يعني لأن الجماعات الإجرامية أو الجزائر الصفحات الجزائر والأخبار الواردة من الجزائر يقولون أن الجماعات الإجرامية يعني سيطروا على كيدال، مدينة كيدال. وحسب بيان الجيش أن هناك معارك تجري يعني لمحاولة السيطرة على الوضع. هل هناك أرقام عندكم عن عدد الذين سقطوا من الجانبين؟ حتى الآن أظن هناك شهداء كثر يعني خاصة من المدنيين، يعني لأن هناك حصل يعني انفجارات قوية جدا يعني للسيارات المفخخة، وهناك إذا تم إطلاق على المدنيين، وكان هناك سيارات مفخخة. حتى هل هناك أرقام؟ حتى الآن لا يوجد هناك أرقام دقيقة، يعني لا يوجد عندي أرقام دقيقة يعني، ولكن أظن أن القتلى يعني ربما من المدنيين يعني كثيرون من المدنيين يعني. طيب، أشكرك أحمد، ونتمنى لكم السلامة دائما، ونسأل الله أن يرحم موتاكم ويشفي جرحاكم وأن تستقر بلادكم إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا. نعم تفضل. يا أسعد، فقط كنت يعني لأن هناك يعني ربما الداخلين قبل تكلموا أشياء كثيرة، وأنتم يعني أنا كنت أستمع يعني أظن كثير من الشعب المالي في هذه المهن يعني، أو إذا لم أقول أن كل الشعب يعني كلهم ربما يتهمون الجزائر في هذا الهجوم يعني. داخل هذا المزاج الشعبي عندكم يتهم الجزائر. نعم المزاج الشعبي هنا يعني يرون أن الجزائر لها علاقة بما يجري في مالي الآن يعني. وأنا أظن أنه ربما في هناك أدلة على هذا الشيء. ربما بعد أن تنتهي هذه الأحداث ستبرز الحكومة المالية بعض الأدلة، أو ربما بعض الأسرى الذي سيتم القبض عليهم سيعترفون بعض الاعترافات أنهم كانوا تابعين لجهات جزائرية في الموضوع. نعم، لأنه حتى الجهات التي تبنت الهجوم يعني كلنا نعرف يعني هذه الجبهة التي تبنت الهجوم، فنحن نعرف يعني منذ أقل من أشهر هكذا كان في يوم وطني للجزائر هذا الرجل إياد أغالي ظهر في الصورة مع الرئيس الجزائري، يعني كان في أحد الملاعب في الجزائر ظهر في الصورة مع رئيس الجزائر هنا، يعني هو الرجل الذي حركته تبنى هذا الهجوم هو يعيش في الجزائر. نعم. هو يعيش في الجزائر. والتوقيت أيضا ربما التوقيت يعني لماذا حصل هذا الآن، يعني لماذا في هذا التوقيت؟ وأنا أظن أنه الجزائر له مصلحة يعني، لأنه في أي جريمة يعني ينبغي أن تبحث أولا من المستفيد يعني. أنا أظن طيب وضع العاصمة، أنت لست في العاصمة، أنت في العاصمة صح؟ نعم. كيف الوضع في العاصمة؟ ليس فيها شيء هي؟ لا الآن الأمور يعني كما قلت لك هناك يعني كما في بعض النقاط التفتيش والهدوء، الوضع يعود إلى الهدوء يعني. شكرا يا عبد الله. سؤال وجهه أخي سمير وأنت أيضا رد عليه. ونحن نتابع هذه الأخبار منذ البارحة، كان وسائل إعلام جزائرية وناشطين محسوبين على الجزائر كانوا ينشرون المقاطع أول بأول، يعني أول من كان يحصل على الأخبار وعلى الأرقام وعلى المقاطع هم الناشطين الجزائريين.
من كان يرسل لهم تلك المادة؟ ولماذا هم أول من نشر يعني في تويتر مقاطع في نفس الدقيقة كانت تنزل؟ ما معنى هذا؟ كيف تفسره سيكوكو وأنت أيضا؟ Madame Sissoko, Monsieur Assad vous pose la question. Voilà, il a dit qu'en suivant ce qui se passe depuis hier au Mali, on a tous remarqué que voilà, il y a un grand nombre des influenceurs sur les réseaux sociaux algériens qui publient, qui partagent des vidéos en temps réel. D'où ils récupèrent ces vidéos et qu'est-ce que cela signifie? Ben écoute, moi je viens d'avoir un frère du terrain, c'est-à-dire un militaire malien qui vient de me dire une information dont j'ai envie de le dire à Assad ici dans son live. Ils ont attrapé 3 personnes qui étaient déguisées de rebelles, soi-disant de rebelles. Et ils se sont fait attraper après une enquête qui a duré 5 heures. Ils ont dit qu'ils étaient de Polisario. Donc là, on se demande si c'est vraiment pas... Là, on est en train de confirmer, bien évidemment, que l'Algérie est derrière. Oui, l'Algérie est derrière. Et comment ça se fait que l'Algérie passe ces infos à la première minute ou à la première seconde? Ben, quand tu es derrière, mon cher Samir, et que tu essaies, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'ils font même pas ça de manière intelligente. C'est-à-dire, même ils fonctionnent pas de manière intelligente. À la rigueur, même si vous êtes derrière, soyez un petit peu discret. L'Algérie ne sont vraiment pas discrets. Soit c'est volontaire, soit c'est involontaire. Donc, soit ils le font ça de manière volontaire, ils veulent ne pas être discrets et montrer qu'on est derrière ça, ou ils veulent, ça se fait de manière involontaire, et ce que je doute fort, ils sont vraiment pas intelligents. En tout cas, en ce qui concerne les affiches et tout ce qui se passe à la première seconde, bien évidemment qu'ils sont derrière. Voilà pourquoi on est en train de se demander, et cela confirme la raison qu'on dit que l'Algérie est derrière, avec bien évidemment les soutenances de Polisario. Donc là, c'est une info qui vient de tomber, je préfère le dire directement ici. هي تفجر قنبلة عندك يا أخي أسعد قالت أنها الآن تواصلت مع ماذا أقول مسؤول عسكري في مالي، قال لها أنهم ألقوا القبض على 3 العناصر كبابية. بعد 5 ساعات من التحقيق تبين أنهم بوليزاريو. بوليزاريو يشاركون مع هذه الجماعات. نعم هذا ما قالت. مسؤول عسكري في مالي للآن كلمها وقال لها بأنهم أمسكوا 3 من الكبابيين بعد 5 ساعات من التحقيق معهم تبين أنهم بوليزاريو. أما بخصوص الفيديوهات التي ينشرها رواد التواصل الجماعي الجزائريين، معروف الأذرع الإعلامي للنظام الجزائري، هذا يؤكد على أن الجزائر هي من وراء هذه الهجومات هذه. إذن أخبرها أن غدا إن شاء الله قبل هذا التوقيت بساعات سنستمر في فتح هذا الموضوع ونشوف المستجدات. أنا اليوم فتحت متأخر لأنه طول اليوم أنا في سفر والحساب عليه بلاغات وقاعدين يلاحقونا.